Masipun Pak di Jidunga hantai kan. Bangakan turu itu sekar Pak Suha memperdiang suai gini besi kenang di isa junior so. Bangakan turu ya pi kaplepet ya kahel padman. Ba kumba pila ong bagi layo san hajar ya ketulong te aino ya kata. Bat ya kata ba pi ong bagi dong di isa ki pula yo lai pun hajar si benai. Nah kalian kesen nggak salah dikenduk, maka nanggut idon di pelayo ya kata. But dengan saji tip sapi, bahwa para Aisyah kimyo punta terkerpat ya misal belum belum jumi, bayi deh mungkin dia no nakata ro lada pindola nanti. Kata gue, kau ingat tak kamu saja ini kau kalau kamu mana dengan aku mulu yang langsung malang ayu ikan ne. Bayo alat se, karena ke program itu kita central program. Haba ada central program. Bayo alat se ki perjung ki, la perlu kita kibri PCP. Yo alat se, nomor ngahapa dong. Ke central program kami jual pay keban sosial. Kami ilong pay. Nanti tu EP segi lagi state. Kajing yo kamlong kum state juni. Lalu kian pulang gidon, hamang kiri gidon. Buat tentur gini kian balik arut. Sange no suha panan bulan ya kita gue suha ay no suha gini siya berarti kursi. Nomor paling ni kajing tur jumki kumah pito, kakam sikro, kajing yo sikro, kata kajing siya. Nomor paling ni siya ba sitanwit kayong kipipsu. Nah, mentaki kung kitijungi kipe berperpoy sa suta. Tagaong ng suta, nagbaburong. Pasangin o pantong kitikam terman kibom iso na kawin kaya bro. Soba, ayno ya kahok jugini pelatiman la adu hajar khasaw khasan tatuhan sejong. May ibig layakik na mentajong ane. Nakan mau ha dengan baklawat ya kikun jo gitu di minister di bisong apa sekretariat ki opsar baper be ki longmi jungi ki balik pentim siang ustaz jungpi mangpoi ya ki lengkam ha kata kapun namenta ki longmi jungpi masa kawengan saong ipi iki manyalang keberadaan lada ka sortar kam snap lamba pipi protes na po support gani om bense hap tau no de giwe kila lenti ban hable ya thu shadu hum ministry na banta kaji ki jung ini kilong kumi namar bale hapo karin dia jungi ki burom bahai kilong kumi ngilang ni ginangalam semarang le nyam kwa le ba kilong kumi gini semanan na po support kilong kuparo ni matan kilong kumirong ni madan siya yung nipoy naman taga imlang salang taga jingalam kijompi dengan dapat ba taga pasurit na kaliang ni KSM Eastern University District ba kasorka pasngaw ba bagite pantau di kinong kilak lenti na banta kinigi longkumi ipatrei Batmit bersih, naga benda kikun kikti jongi jongpi hi, omde ba kiyai lai, kakum kijing tak jongpi. Namar misutu ba yagi sa don brom jingi lai tu dan sorka. Kumbang ba iban benda lada sorka kam ong yepi bantolong isa ngatrai kim kumlong he pitagi kita ginong bot ya kecipta juga helpatman